Ассалому алайкум бародаро, умедворам ҳама каса созани хубен. Инаи бародармон барои телефони Redmi Note 12 Pro Plus омад. Ин телефон беҳад телефони хубай, процессоршам, зарядшам, зарядник ки дар даруншай ушам ҳама тарафа хубай. Номи чи ака? Ҳабибулло. Ака Ҳабибулло омадаи ба сари намин телефон. Ҳозир телефона ҳуй мекунад. Мебинем яҷоя ки телефон дар комплектш чӣ дорад. Телефон полни запечатаний, оди ака хаташ ҳуй мекунад ва яҷоя мебинем. Ушку кабинем дрни комплекс чӣ дорад? Мо дидагем, не як бор харидем, бо интерес мешавад. Ина коробкачаша ҳуй кард дар болои боло дрни ина мида акаҷон чухоли прозрачный бояд боша. Бояд ҳаста ина. Чухоли прозрачный, бояд яхра загон чухола дига турид мекунам касия. Спайда силта. Ушам турид мекунем. Ва инаи телефон, хади телефон дизайншам беҳад як дизайни хубай. Я бор нишон терака бинам дизайни телефона. Инаи дизайни хади телефона ва дрни комплект шуда бо чӣ дорад? Блок дора 120 ватта, сами бистри зарядка. Е блок на самом деле телефона те заряд мекунад ва як кабел дора. Ина хади телефон, ҳоз телефона билион мекунем, фақат яка Ҳабибулло ва мо яҷоя мебинем дрни телефона чӣ гап чапаем ва активатсияш мекунем. Воқеан дар барори кор ака ягон отзифак мемонед чӣ хела телефонча маъқул шуд? Цена чӣ хела? Нарх чӣ хела? Нарх наво ҳама тинҷ модем дидем. Мисалан дали чема дига тарафо состаб дай нарх навошам. Ака гуфтанем ки ягон туҳфа падарка ягон чӣ мешикам бошад дар Ака ин хеле нархи арзон додем бо туҳфа тем. Иша фикр мекунем ака. Чӣ гуфте? гап нест. Ошо ака. Ина гирон, аз гиронш мекунем. Ина гирон